tanpa penonton nggak bisa. Tanpa penonton ya udah kita. Betul. Ayo, kabar turun maupun pengiriman. Tampil dulu ya. Dengan tampil ya. Bapak saya. Gas. Tampil dulu ya. Gas. Dengan tampil. Tampil. Gas. 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 Betul ya. Wah, parah. Mandi Saben TV Pak Novin. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. Ya, Pak Moni mau menyampaikan beberapa himbauan. Sapanang jale ngombe ternya ese beuni kene nah sapatika andi
maki karo mana lamar kareng sepona Panjilena keker kasoko eker kula pon mare dero pon karep bekanta genika medhe entar kapangulo pon eber pon mare tero tade polese kaputo pangarep kula marake niko manter tika tolosa esto lirsa alir lirsa alir 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 kong lirsa alir lirsa alir 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 kong Dan inilah Mbak Novi beliau yang punya cabai rawit juara 3 teman-teman. Inilah ownernya. Alhamdulillah ya Mbak Novi, nanti kita wawancara sebentar teman-teman.